imbere yuko nangura kudevelopa rino jambo, kabla ya kuingia kiundani katika hili neno, nagomba mvuga aka kantu. nilikuwa nataka niseme haka kakitu. Igihe umenye ububi bw'abantu, nyakati unapojua ubaya wa watu, nivyo bigufasha kumenya ubwiza bw'Imana. ndivyo vinakusaidia kujua uzuri wa Mungu. Iyo ububi bw'umuntu buserutse, nyakati ubaya wa mtu biri unapojitokeza, mu bintu bikwemeza ubwiza bw'Imana. iko katika vitu vinakukubalisha uzuri wa Mungu. Ugacuvuga Imana ingana gutya, unapita unasema Mungu anayelingana yarihanganiye uyu muntu, alivumilia huyu mtu. jewe ndabimenye ntevye, mimi ninavijua na kawia. kubi Imana itaramwishi kuwa Mungu hakuweza kumuua kwa hizo nyakati. iyi Mana ni nziza, Huyu Mungu ni mwema. iyi Mana ni nziza. Huyu Mungu ni mwema. Twebwe twatuza abantu, sisi ambao tunasaidia watu kukiri, rimwe na rimwe bagomba gusezera, mara moja wanaotaka kuaga, abatagifise icyo bibikira, wana kile ambacho wanajiwekea, bavuga vyose, wanasema vyote. ari gihe wumva ibintu, kuna nyakati unasikia ugacuvuga vitu, Mana nsanzwe uri mwiza, unasema Mungu nakuta uko nsanzwe uri mwema, mwiza, ninakuta uko mwema, kuko uca wibaza yari kuba wewe, maana unajiuliza ingekuwepo wewe, ni wari kwemera ko anavuka. au ungepima hata kukubali aweze kuzaliwa. Kumbe rero, kumbe sasa abo bantu wahuye nabo, hawa watu ambao ulikutana ububi nao, bwabo buraseruka, ubaya wao ukaonekana, byagufashije kumenya, bilikusaidia tu kujua yuko ari Imana iri mu mpisho izi ivyo tutazi, ariko ifise ubwiza burenze ubwo twari tuzi, ya kuwa kuna Mungu yuko kwenye uficho, anajua zaidi ya vile ambapo sisi tunavijua. Igihe rero utangiye kugira ayo maso, nyakati sasa unapoanza kuwa na hayo macho, utangura kuva mu kujija nk'abantu, unatoka katika kuhukumu kama vile watu. rimwe na rimwe bakakubona ufise imvugo y'Imana hagati mu bantu, mara moja wanakukuta una msemo wa Mungu kati ya watu, bakumva umuntu yagukoreye ikintu, wanasikia mtu amekufanyia kitu, ariko bakumva uri kuravuga ngo Imana ni nziza, lakini wanasikia unasema Mungu ni ivyo mwema. bizotuma ugira amahoro, ayo yatasababisha uwe na amani, bizotuma ubaho muri nosi, yatasababisha unaishi katika huyu ulimwengu, y'ahantu ugendana n'abantu, ya fasi ambapo unatembea na watu, ukabita beza, unawaita wazuri, bari ukabita babi, wale unawaita wabaya. ariko Imana rimwe yokwereka abo wise beza, lakini Mungu akikuonesha mara moja wale ambao uliitaga wazuri, bari kucugenda kugumbira babandi wise babi ngo vyopfuma, unaweza ukaenda kukumbatia wale uliitaga wabaya eti afadhali. iyo rero ayo sasa ni capacity igukura buhoro buhoro, ni kiwango kinakutoa pole pole mvugo z'abantu, katika msemo wa watu, mukwiyumvira nk'abantu, kwa katika kujifikiri kama watu, mukujisha nk'abantu, katika kuhukumu kama iyo watu. ikachikuduza rero, iyo inakupandisha sasa ahantu utangura kuraba nk'Imana, fasi ambapo unaanza kutizama kama Mungu. iyo uhuye n'umuntu, nyakati unapokutana na mtu, ntukangwe n'ivyavuze, usishtuliwe na vile anavyovisema, ngo uhave usanga uvuze ibyo utari kuvuga, ujikute unasema vile ambavyo haungekuwa unastahili kuvisema. amaso yawe, macho yako, Imana ishimwe ko amwe namwe yahaye limiti, Mungu na apewe sifa, maana mara moja aliyopatia limiti, kuko hari ibindi wari kuba warabonye, maana kuna vingine ungekuwa umeweza kuviona, wari no kugira ubwoba bwo kuramutsa uwo wigeze kuramutsa, ungesikia hata uoga kusalimu ule ambaye ulipimaga kusalimia. simvuze gutya kugira ngo utangure kugirira amakenga abantu, sisemi hivi ili uanze kuwa na mashaka na watu, ariko mvuze gutya, lakini ninasema hivi kugira ngo ijya ndirimbo baririmbye, ili ile nyimbo ambao walioimba ivuga ngo Mungu ni Mungu tu, inasema Imana ni Imana gusa, ntuzoreke kuririmba ngo na mutu ni mutu, usishindwe kuimba umuntu n'umuntu gusa, bizogufasha itakusaidia gutekana kuwa salama no kudahungabana, kutokuhangaika mu gihe ukiri kuri n'isi y'abariho, katika nyakati ungali katika uyu ulimwengu wa wazima, uzokwisanga utagwa ari umutima ubusa, utajikuta haugui roho kwa bure. Imana rero mu bwiza bwayo,
Mungu sasa katika utukufu wake uzosanga utangura kurondera iki kugomba utajikuta unaanza kutafuta kile ambacho wanakihitaji kuruti kwako cy'abantu bakugomba zaidi ya kile ambacho wanadamu wanakutaka eko. Yesu muri capacity ya rafisi Yesu katika kiwango ambacho alikuwepo nacho yarazi ko Petero azomwihakana alikuwa anajua vizuri kama Petro atajimkana. ama Petro akamubwira Alafu Petro I love you, ndagukunda, I love you. ndagukunda. Yes. Yes. Yarazi ko Yuda azomugurisha amafaranga y'igitumbura Alikuwa anajua kama Yuda atamchuuza pesa za kitumbua, ariko yategerezwa kubana nawe. lakini amepasha kuishi pamoja. Ngomba rero ngumenye Ninataka sasa ujue umunyu n'isukari ntibishobora kuryoha kumwe, chumvi na sukari haviwezi kuwa na utamu ariko mmoja, kimwe cyose gifise icyo kizana ku buzima bw'umuntu. lakini kila kimoja kina kile ambacho kinaleta katika maisha ya mtu. Rimwe na rimwe n'agapiripiri karababa ariko ari igihe ugakenera mu isosi. Hata mara moja pilipili inawasha, lakini kuna nyakati tunahitaji Ari abantu Imana yashize hafi yacu ng'udupiripiri kugira ngo tudufashe isosi iryohe tubandanye uruge. Kuna watu Mungu alitia mbele yetu kama pilipili ili watusaidie sosi iwe utamu, tuendeleze safari. That's about ndahezagiye ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Aya zebra hadino zga. Ozika ande kraya masha. Sinzi yuko ubizi uri kurafata agapiripiri karenze gato. Sijui kama unavijua nyakati unapokamata pilipili ambayo inazidi kidogo, Ujya uririmba bikagufasha kudasamara ukabandanya ufungura cyane. unakula unaimba, vinakusaidia kutokuzumbana, unaendelea kula zaidi. Zebra hadino hai. Now, kubera ko Imana yarizi ko rimwe na rimwe ukeneye agapiripiri, Maana Mungu anajua kama mara moja unahitaji pilipili. uzokwihanganire abo yagushize ko hafi nk'agapiripiri, Uvumilie wale ambao alitia karibu nawe kama vile kapilipili, kuko batuma byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza. maana wanasababisha vyote vinakusanyika pamoja kwa kutuletea mazuri. Nuzokwigera utinya esheke. Usipimi hata limoja kuokopa esheke. Amakuru yakunaniye, Habari ambazo kuru za kunaniye kuru ambazo zimekushinda muri periode katika nyakati nizo warosema amanota menshi muri examen, kuru zimekushinda mu interrogation ndizo ulipataga manota mengi mu examen, byaragutumye uzitondera cyane, ilisababisha unakuwa umakini sana kwa kuzipanda. lezibra hadima Ozika ande kraya. ikintu kanaka kibaye Kitu fulani ambacho kinatokea kitagutwaye kigusigiye experience, kama hakikubebi kinakuachia experience. rimwe na rimwe kigusiga professeur la matière, Mara moja kinakuacha mwalimu katika hilo somo. ukaronka diplome utareze kugira umunsi mukuru wa diplome. Unapata diplome kabila kufanya sherehe ya diplome. Ayo niyo makuru y'ubuzima. Hizo ndizo habari za uzima. Ari umugani bakunda kuvuga mu Kirundi, Kuna hadithi wanapenda kuisema kwenye Kirundi, ngumwana w'imfuvyi yumvira mu nduru. eti mtoto wa yatima anasikiliaga kwenye fujo. Twe tuviga umwana w'imfuvyi, Si tunaviita mtoto wa yatima. ico ni mu Kirundi, na hivi Kiswahili, mu Kiswahili mtoto wa yatima anasikilia mfujo. Tena kashize mu Kirundi mugafata kwenye Kabana hivyo mugumia kwa kiwanja niko kajosha. bakiza ko kangu ndo katamu. Mtoto wa yatima anasikilia mfujo, Umwana w'imfuvyi yumvira mu nduru. no basi yoba ubwe, kumbe yarakeneye induru kugira ngo yumve. Kumbe alikuwa anahitaji fujo ili aweze kusikia. Iyi nduru zitari kuba bari kuba bamwirukanya atabizi, ariko kuba bashwanye bagize neza kugira ngo yumve beko baravuga kugira ngo ashobore kwifasha mu nkuru ziriko ziravuga kugira navuze phrase ndende, Nisema phrase ndefu, ndacariko ndatabona. ningali naeleweka. Ni bintu kanaka bifise igicapo c'ikibi, Ni vitu fulani vina picha ya kibaya, ariko biriko biragukomeza.
lakini viko vinakutia biriko nguvu, biragukomeza, viko vinakuweka biriko nguvu, birakubaka. viko vinakujenga. Muri ivyo rero Katika hayo sasa, amaso yawe macho yako acatumbera umwe anaelekea mmoja atigeze ahemuka mu buzinanye nabo, ambaye hakuwahi kukukosea katika wale ambao unajuana nao. ivyo bituma umutima wawe unywana n'Imana, Ayo yanasababisha roho yako inaambatana na Mungu, bigatuma utakibana n'abantu kubera ko ari bagufi cange barebare, inasababisha hauishi na watu maana ni wafupi hawa marefu, ahubwo ubana n'abantu kubera Imana. lakini unaishi na watu kwa ajili ya Mungu. Igihe rero utanguye kubana n'abantu kubera Imana, Nyakati sasa unapoanza kuishi na watu kwa ajili ya iyo habaye Mungu, ingorane nyakati panapotokea matatizo, nturondera inyishu muri bo, hautafuti jibu kwao, ucurondera uwatumye ubana nabo. unapita unatafuta aliyesababisha mkaishi na wao. Muri ico gihe Katika hizo iyi nyakati, si benshi bananiriweko, hii dunia ambayo wengi wameshindwia, bazogusanga buri munsi uri stable, watakukuta kila siku uko katika usalama, bakibaza ibanga ryawe, wanajiuliza siri yako bishoboka gute? inawezekanaje? Naramaze kumenya, Ameshamaliza naramaze kujua. kumenya Nimeshamaliza ab'Imana kujua. yasanye mu nzira Kuna zanje Mungu alileta ndani ya njia zangu, bafise iki canke watu wana kiriya. hiki au na hiki. Ndahezagira ubuzima bwanyu, Ninabariki maisha ndahezagira yenu, ubuzima bwanyu. ninabariki maisha yenu. Niwahitamwo kwama wimuka kubera ababanyi babi, Ukichagua kubaki unahama kwa ajili ya majirani mabaya, ntusubire gufata indege, usiongezi kuchukua avion. fata Apollo uje kuba mu kwezi. Chukua Apollo wende ukaishi kwenye mwezi. Sometime Igihe kimwe kimwe umuntu aravuga, mtu anasema, Imana yambwiye Mungu amenambia sinkwiye kubana n'uyu. eti sistahili kuishi na huyu. Urakoze, Asante. Imana yabikubwiye. Mungu si alikuambia? Nimba ariyo yabikubwiye, Kama yeye ndo alikwambia, imuka hama, va mu gisagara, toka mjini, genda ruguru. nenda milimani. Ariko nozoba uri ruguru, Lakini hata utakapokuwa milimani, mwese muri mu Burundi nyote mko Burundi, muracaba mkingaliki